Orumukuru w'abakozi wa district ya Ntungamo Kiza Federis yatangaza kandi yashobora ahabwencho mu district ya Ntungamo negara sente mu ibikiro rukuru ya government ahamuherwa mwaka gw'ebyesente kugira kuzigarura icyo kubanza no kucererwa kupurucuaringa service providers. So icyo gituma mwakora imirimo leti imirimo yawa leti hate cyawa leti kituma mwahendera mu central treasury tandika ko umwaka kucare gutaka wiri bane baza kutandika budget ukwezi kwa mwenda. Central government ne ha district kibari kweta indicative planning figures kibari kweta IPFs zo kubari kuzibaha baboreka ngo government neza kusindike sente ziti niza kubana zikore iki niza kubana zikore iki eziri kuyija zitari mu IPFs bazikorera kibari kweta supplementary budget kunga hati waza kushanga sente zitakorirwe supplementary budget ziriyoni zigaruka mu central government ico njani cyoreka ngo planning ya district ejo izagarukayo neberye nafu munonga kugira ngo tibarebere central government bakorire ebagambire ngo bazakora mu mwaka then eka planning within that ogu yashobora ngo umuntu umwe okugarukayo kwa sente nikirgira ahabwesugwa n'emico yo kozesa sente aho yashobora ngo district ya Ntungamo mu mwaka ogu nejagarayo miliyoni rukagacenda mwaka musagara sente z'imishahara nabasa kubuza ngo wabo ati government ikatuha sente I think ziri kwingana miliyoni rukagacenda zo gushashura abashobesa bakibasibiswa konka abo kugira ngo recruitment nekorwa mu central government mu education service commission kubaje mu advertising kwa attracting abantu I think rwendere shortlist. So people are being shortlisted uzakora interviews. You can imagine abantu abashomere 2010 neje shati bine mirimo kunka sente miliyoni ziri kurenga rukaga nka district ya Ntungamo for example zironi zigaruka abwo kugira ngo district kacererwa ko advertising kunka harimo nobundi harimo ibintu ebya corruption empango shanga ngo umuntu nabategerizo mwana we ngo akazayishomera ukushoma oshanga bategerizo go mwana otandikira umwaka go kubanza uri no kushoma emyaka 5 university bamutegerize ngo amari kushoma babone kuba niwe baho murimo sente zigumana zigaruka yo buri mwaka yayongera yashobora ngo umwe umwe haruhe nemirimo erikuba etakahwire ninga umwe yahwire konka hatakahwireho amezi mukaga sente to stage the financial discipline and compliance kunka abantu baturana bakikwata ko ngwe nguzagaruka ngona mazima ngo ruvuto rwanje tubagarukoze ngo turiya tuterwe byina mukunga ngo zende zagaruka kashikuze zigeze mushaka zazigeze urubuto nezo rubuto. And number 2 hari ugushanga project ahabwa one issue yara yacererwa ati cyacererwa kwa hariho eceragero mukigera ngo ariho iba kweta defects liability period basi Ntungamo mukashanga abantu abo harimo 20 bafiri 20 ba buskondingire barya mu bakagenda hati ntibayiza ngo baba abantu 9 esente z'abantu 9 wabo in accounting officer are serious nko kutu in accounting officer a most wonderful accounting officer hatumanya ngwabo tubara suppose kubona bafana ki sente okizuru nana zoro shanga zakwata billion rukaga nkeze zoro yo nongambere sente zo tokarasa kuzikozesa kuzidiverting kuzikozesa ikindi kintu cyona nozigarra Kampala. Kiza yahamya ngo no sente ziri kugarukayo ngo bwiro bwingi nizija zigarura district omwaka musiya ahubwo byesente gwatandika kuzigarura tukumanyisa ngo twaferwa no government already has to hear on budget eje tuza ku implement ahubwo kuba kutextatire habashomesa bakibase next for July katugere mu bamara kuba deployinga ati tuje kubona project kuri sente z'abatuzi katugere ngo buri district ya Uganda yo ne dare miliyoni 220 ezo zigaruka kai umufeja zigaruka Ministry of Finance hata ba Ministry of Finance kibakora bazagaruka kora reallocation kugaruka kuzibagaruza nabagira ngo hata noreba mfunira wa nimbona honta mweno zitugarire twazagaruka kuzikugaruza itunturiye hoki hata no kura abantu baje ngunga tema 1 miliyoni 5 itotereze miliyoni rukaga sente ereserwe district bane Rukungiro bane Kanungo bane Ntungamo bane Bushenyo bane Nkayi sente zizire kora emirima Ntungamo zitakozire
nguzigarukire Kampala kandi na Kampala izagaruka to kumanya niyo turi kuro bushumanku zo burengeserize itwe ntubane tumanya ngo ize sente baza kukatematema bakari nubaratu explain inge ngo nizagaruka kuba ari garuka kuzirigaruka tugambera ngo uzagaruka Wahati district ya Ntungamo nekora ahambarira erkwingana biliyoni 56 ahabo mwaka oguriyo nukuhendero gwa 2025-2026 obwerkwetebekanisiza omwaka gw'ebyesente omusya ogwa 2026-2027 gasha kwa Samuel Ahumuza.